ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg nna Katlego Musielele le Mpho Teme re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re thube kobo segole mmogo ka tshedimosetso. Mogaetso madume tsa segonjono re di simolola ka gore batho ba le 10 ba tlhokafetse fa ba bangwe ba le 41 ba gobetse le go romela ka kwa maokelong a farologaneng go bona kalafi. Seno ke morago ga go thulana ga bese ya Interstate le serori ka kwa tselafefong ya N8 le mororo sebakwa sa kotsi se totobadiwe go dipego tsa gore dijanaga ka bobedi di tsamaya mo lethakoring le lengwe la tsela. Kotsi e sisimusa mmele dikilomitara tse 32 ka ntle ho Bloemfontein ba ditshebeletso tsa tshwanyetso ba ile ba tobana le mosebetsi o boima wa ho tlosa malonlahla. Diphupuso di tswela pele ho fuputsa sesosa sa kotsi. Ha o bonahale hore kotsi ena e etsaetse mo e etsaetse ka mabaka a maemo a tsela mohlomong dipotolo le tse ding hore tsela e kganne hantle. O rona hanang kore haraba kganni ba babedi ba wa bese le wa truck hona le a entseng phoso ka bobedi ba kganni ba phunywile kotsing ena. Pula iana ene ntho e sa batleng ho etsahala kore diesel kapa mafura a dikoloi tsena di le pedi a ile a tsholoha hane di chaisana sa diphelehu jwale ka mora hore dikoloi tsena na di le pedi bese le truck di tlusuwe mona na accident scene e tlabe le hona ba road management systems ba tlabe ba kolomaka ba tlosa eng kapa eng e leng hore e ka tshireletsa kapa ya hlopha phallo ya makoloi tseleng ena ya N8. Mmuso wa province o ipileditse ho bakganni hore ba fadimehe ka dinako tsohle. E bohloko ntho e tsaetse re tlo tshwanela re tise matso le ntateng balula re etse bonnete ba hore batho ba hlompha molao wa tsela. Bakganni ba boetse ba eletswa ho kganna ka kelehloko ka ha dipula di ntse di tswela pele. Magala Masiteng, Lefapha la Ditaba ho SABC Bloemfontein. Mo maitekong a go netefatsa fa kopano kgolo ya G20 tsamaya ka thelelo batlhankedi ba tshireletso ba toropo ya Johannesburg ba konoseditse letsholo la go ela tlhoko pabalesego. JMPD, SAPS le RTMC ba kopanetse letsholo leno le le ikaeletsweng go ka lekelela tsamaiso ya merero ya phatlhalatso kgotsa ya tshoganyetso le taolo ya pharakano. Mebila e megolo e ne e tswetswe mono Johannesburg go simolola mesong ka ura ya borobongwe go fitlha ka ura ya bongwe thapama. Se e ne e le go letlelela mapodisi le batlhankedi ba pharakano go tlhatlhoba gore a dikgato tshireletso tsa kopano kgolo di tla dira sentle. Ketsiso eno e ne e le botlhokwa go bona diphoso tse di ka nnang teng le go netefatsa gore letsholo leno le tsamaya sentle ka motsi wa kopano kgolo. Specifically within this area where we are, that's where we are going to be seeing more of the road closure, and especially leading towards the G20 summit. We know that Rancho Road, currently now the northern part of Rancho Road has been completely closed off, and now the southern part has been converted into a dual carriage. Baagi ba gakololwa go rulaganya maeto a bona ka tlhomamo ka ntlha fa pharakano e tlile go oketsega mme le mebila e tlile go tswalwa go lebile kopano eno. The indications are that everything is ready. However, we want just to make an appeal, especially for residents around the areas that we are doing it. Rairan might be also here at Nasrec, also in Sandton and other routes that will be affected as announced, to be patient with us. Baagi ba ba amiwang ke seno ba ba mo tikologong ya Nasrec Expo le bona ba ipaakanyeditse thologelo ya baeti. I'm happy, although there is a obstruction near traffic, but otherwise I'm happy. Everything seems to be under control. Yeah. Fela ba bangwe bona ba ngongoregile ka tlhaelo ya tshedimosetso e lekaneng pele ga kopano ya G20. I still have a lot of questions that are being asked from the residents, and that tells me that there wasn't enough information that was related to the communities. Jaaka dipaakanyo di tsweletse, baagi ba rotloediwa go bogela kgaso ya dikgang ga mmogo le mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano go nna ba le mo dinakong. SABC baamogedi wa ditirelo kgaso tsa G20 SA 2025.
Baagi ba Bray kwa Northwest ba ntse ba kgaratlha ka tlhaelo ya tlamelo ya metsi dingwaga di le dintsi. Ba simolotse go nna mo mantlong a bone a di-RDP ka 2004 mme ba tlhalosa fa kwa ntlheng ba ne ba tlamelwa ka metsi le fa ga jaana dipompo di kgadile. Ba ikuela go puso gore ba agele matutelo. Bray ke lefelo le le gaufi thata le molelwane wa Botswana. Fela bontsi jwa baagi mono ba re puso e ba lebetse. Baagi ba tsenyeditswe ditepe di ka nna 4 di ka nna 5 mo distrateng. Still le teng mo ditepeng tsa teng metsi ga a tswe tsatsi le letsatsi. Nako nngwe re na le go dula beke yotlhe metsi a seo mo motseng. Mara ha re ya go ditanke re reetsa mo ditanke metsi a tshela mo ditanke. Baagi mono ba re ba itemogetse kgolo e go godimo ya palo ya batho mo dingwageng tse di fetileng mme tlamelo ya metsi ga ya balekana. Nagana le mogodi wa amogela pension o tshwantse o patele motho gape go gogela metsi. Ba bangwe ke bagodi ba dula ba le bangwe ga bana bana ba ba ka ba romang. So re ipotsa gore wa puso e kgaotse lenaneo la gore e tsenye metsi mo ditepeng tsa batho ya ka ne re shuleditse go tshimologong. Balemirui le bone ba utlwalelwa. Gona go telele re tlhoka metsi. Didiba di a wela re tlhoka dithata tsa gore re ka bankanya didiba ka ntlha gore re shebile le leruo. Re balemirui ba Borei sediba sa rena se wetse mme se na le nako e ka nna selekanyo sa jara sediba sa rena se wetse. Masepala wa Sedika wa re go ikgokanyetsa metsi e se ka fa molaong ke gone go batlisetsang tlhaelo ya metsi go ya go baaging. Re le Masepala wa Sedika re mo lenaaneng la go ikgolaganya le lefapha le le karabelang ka tsa temothuo mo porofenseng ya Bokone Bophirima gore re tle re bone tharabololo ya mathata a. Magaliso Water ga ya tsibogela kopo ya tshwaelo. Tumelo Setlhabetse dikgang ke tsa SABC Bray. Mo kganyeng e nngwe kgang eno ya ka kwa Northern Cape ga ena go makatsa gotlhelele. Lebenkele le le kgethegileng la go bona gore batho ba santse ba na le botshepegi kana honesty shop le tswetswe e ya mogaetso fela jaaka o akantse ke ka ntlha ya bogodu. Beng ba lebenkele leno le lentseng le dira dingwaga di le mmalwa ba re botshepegi jo e leng mo baaging ba selegale ga mmogo le ba bojanala ba santse ba etela fano le ntse le usa pelo go fitlhelela sešenjana itsele ka tsebe. Mo lefeleng fela lebenkele leno le tlhomilwe le go bona fa batho ba santse ba ikanyega le go leka go le re monyebo mo go bona. Le thusa ba ba tsayang maeto go ikhutsa ba otlolole dinao le go ithekela dimonamone le maungo gareng ga tse dingwe. I wanted to bring a little laughter into people's day here on the Squad Road between Markiesfontein and Sutherland, and that's how the Honesty Shop was born. And at the same time, I could practice my hobby and generate an income. So people take the time to stop and appreciate the Karoo scenery. No one is looking over your shoulder while browsing homemade cookies and bread, treats, crafts, books, and cold drinks on offer. Everything was priced and payment was made by cash in a money box. If one didn't have cash, an EFT can also be done. Khajana, Lululeya, bogodu le tshenyo ya dithoto di phirimisitse tšhono ya go bona maitemogelo a seng kana ka sepe a loeto. The Honesty Shop ran smoothly for 3 years until the construction of a certain wind farm started in the area, and the store was repeatedly vandalized. I was forced to close the store. Bokhutlo jo ma-Afrika Borwa a lapisitsweng ke bosenyi ba bo bonetseng pele. Mme le fa go ntse jalo go santse go ntse le tsholofelo ya gore boikanyego ga ba nyelela gotlhelele mo bathong ka ntlha ya fa beng ba lona ba re le fa lo le lolea ga jaana ba tla le tlatsa gape gongwe mo sebakeng sa ngwaga kgotsa tse pedi. Mo tse dingwe bafana ba iponetse thotloetso moraga go fenya Zambia ka dino di le 3 go e lengwe mo motshamekong wa boditšhabatšhaba wa botsalano wa kwa Nelson Mandela Stadium go sa le gale. Dipholo tseno di tla thusa bafana go tswelela pele go na mo maemong a kwa godimo a di le 10 a CAF pele ga tournamente ya Africa Cup of Nations kwa Morocco kgwedi e tlang. Tla re lebelele dintlhakgolo tsa motshameko owa.
ga banna ba tlogela fa morago ba le bobedi ga ba e romela mo tseleng ke bona kotsi ke bona matlhomona ke tsaya pene ke a kwala e kwadilwe Tetarbone ba ba etsa ba e romela Khotfele mo tseleng ya ga Mohau bona Mohau wa ba phetla Mohau Nkota in swinger header 3 Bafana oh enjoyed that that's it all they're loving it out to count against the Angolans now good ball they chance and they do pull one back weso dindile kalo dikgang tsa segonjono kgaso e latelang ya sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC le High ga jana re go tlogela ka ponelopele ya maemo a bosa go fitlela gape re kopana mo nakong e tlang phiri o rile ga bose gangwe